Amezi 5 nyuma y'uko igiciro cy'umugati kikubye inshuro 3 bigateza imyigaragambyo, abaturage i Khartoum muri Sudani bakomeje kuvuga ko igiciro kikiri hejuru nubwo cyagabanutse ugereranije naho cyari kiri mu kwezi kwa mbere. Muri Zimbabwe, ishyaka rinini ritavuga rumwe n'ubutegetsi MDC ryatoye Nelson Chamisa ku buyobozi bwaryo muri kongere yaryo ya mbere kuva Morgan Tsvangirai warishinze yitabye Imana. Abatuye Antananarivo muri Madagascar baratanga ibitekerezo mu gihe igihugu kirimo gukoresha amatora y'abadepite mu kiboneka nk'ikiciro cya nyuma cy'ihiganwa rishaririye hagati ya Perezida Andry Rajoelina na mukeba we w'igihe kirekire Marc Ravalomanana. Cyril Ramaphosa muri Afrika y'Epfo kwa gatandatu yarahiriye manda y'imyaka 5 ku mwanya wa perezida. Yarahiriye kurwanya ruswa muri guverinoma. Muri Afrika y'Epfo kandi ikipe y'abagore y'umupira w'amaguru izwi nka Banyana igiye kujya mu irushanwa ryayo rya mbere ry'igikombe cy'isi n'icyizere cyinshi nubwo iri mu itsinda rya simusiga.